ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, kita day ko nagbalinan ti kwarta. Sa gasot lang, madya kwartam. Apa nga ngayon madumitan? Ay! Nasurok nga upat agasot ti nagbalinan na. Kun kita to'y nagatang kao. Nay, hada nagatang mo abagas. Kumpleto pati tinapay ka na sukar. Hanya tinapasama tuyan. Ay na, nagkamali ni Marikwanang anang barya iti kwartak. Di kagtagtagari Ay kitwa na. Ikan na mga rod, day tasubrana. Tayong baglay kargak ijay pitakak. Ay na, saan gayam nga mo ni Marikwanang tagbarya? Ay nabayagan na komersyante di na pala mo may tiagbarya. Marikwanang. Oy, Marikwanang. Ay, apay ay amaray. Ay, itayak pa'y la asuman na uditoy. Ang dinakmat gayam dengdenggan. Ay, kuha nga main. Naunag sa unay ti pampanunutam. Ay, pampanunutek nga road. No apay nga awan mo't naglakwak. Kaadama gimat gatang. Nay, apay ngay. Nagkamaliak sa iti panagbariyak itay maray. Ngam, diyak malagipon no asino ti binariyaak. Na, agkamali ka pa'y lang ayang agbarya. Ay iti dayta, akinabayag mong aglaklakon. Ay, nakapuyak ngamin iti arithmetic. Ay kat lagi no asino tinangibaryam iti sobra. Laglagi pag nga rod, kadagitiin may gimatang dito tersinak. Asino ngay nga ta? Ni Marituyang, tim mo na. Ay sos. Ay, saan nan nga isublay? No sobra, tinaibaryam kan kuana. Ay, si Marunaw ni Kuaraog. Ni kuarog? Maikatlo ni Kapitan. Ni Inteng? Ewan maray, may gimatang ni Kapitan itay. Ay sos. Taapay maray. Ay na maray. Kat no saan nga ammo ni Inteng ti agisubli iti barya. Ikasta aya. Ay wan. No ibaon ko amapan gumatang. Pulos, adi na isubli kanyak jay barya. Kwaraw, manuti kwartam abilbilangam? Apa yung tamtama ka mangkail? Apay dakas? Kano nagadumot jay coins pa'y anakita? Angkail. Eh. Atay bagakan ka. Ang secret talang Ano yan? sobra timbar yan ni kagawad ko anang. Hindi na panak nagpalo di Teresina na. Sugayam nga do ti kwartam. Saan namot gayam nga mo ti agbarya? Ha? Ay kunak no sakla ang tinabaryaan na iti sobra. Uray sika. Uray si kamot angkail. Nanayunan pa'y adya kwartak. So di kag tagtagarya. Wanang kail. Agulimag talang. Kumatangak man, Maray. Wan maray, ngam mabiit man laang. Adaman damagakan ka. Gumatangak iti karni asidaan mikin ni Badungkaw. Malagip mo ka de, idi may kagimatang idi na minsan. Wan, Maray. Apay aya? Sobran sa mo dyan na ibariyakan ka. Anya sobramot nga ibagbagam. Kurang tupay. Kurang. Kawan, yaklatan nagtagtagari takababain mo kan ka. Kunak ano sobra tawan mo naglakwak iti dayjay nga aldaw. Ay namaray, inton maminsan, bilangam anaimbag jay ibaryam, tapnosan nga kurang. Mala, lakwan na kung tanay, agur uray ni Badungkaw. Wan maray. Bilangam anaimbag jay ibaryam kurang tumanan ti ibaryam iti kwarta. Ay unay metan, tanaibus tay Ricardo. Ay, kasanuak ngay amakaluto. Anyari ka, do tinaibaw santay. Tasya akong tibaw mo mapan gumatang. Ay anya sika. Sakti mapan. Ay, siya kantay. Tanaparparta ka kamag na. Ay nagkunakan ka. Malipatam ti gatangam.
Itad mo kanyak jay kwarta apaggatang ka. Ta siya kunti gumatang banang. Ay, unay matan. Agin inno na kayo matay. Ay, saan mo nga ititad kini angkal ti paggatangan tay? Agrayo manumag na iti adayo na angkal. Ay agtal na ka. Rayo masasawom. Ay, amo ko, no apay nga agin no na kayo amapan gumatang. Taamuyaw asubra ti ibarya ni Marikwanan. Ay, saan mo tantay? Ay, enteng, sobra ja imbaryaken ka ni Marikwanang idinaminsan anya. Saan to pay? Anya ti rumbang nga ramidan, no sobra ti na ibarya iti kwarta, kwarag? Ay, apayasak ti pagdamagam ngayon tay. Umuna ka amang sungbat, ta isarunok apagdamagan ni Uncle Mo. Kwa. Amok ti sungbat na dayta. Nakalaklaka. Tisong ba ti sarudsud mo antay? Kat isublay no sobra ti na ibarya iti kwarta. Una yan. Iso kumati sungbat ko. Kinupyam manan ko araw. Antay. Niyangkal mo ti pagdamagam. Diyay narigat man ti saludsudam kenkwana. Ay, amok ti sungbat na. Uray, narigat a question. Ay, nasken lang asong batam dayto asaludsod ken ka inteng. Mano ti sobra ana ibaryaken ka ni Marikwanang. Una yan. Mano adagos. Marigata na sumungbat niyangkay. Wah, Mano kunak. ay jay, kwa, 50 pesos. Ing kaisubli dayta kwarta. Ang kay sublihang kay. Saan ka ngamin nga honest kat? Dua kayo kani Uncle Mo amapan mangisubli iti sobra ana ibarya kada kayo. Ah? Warog. Apay na iraman nak ngayon tay. Intan ko araw. Ha? Isubli tangag peso. Sikalahan ko mangkay. Dua kayo. Ay, di kay lamasyan ka ni Marikwanang. Baak lang arudan. Bangkrapen nyo pa iti tersena na. Apay papanan nyo ni Kwaro paray. At kuyog kayo, Mike. Kwa, di tatirsi na ni kagawad ko anang. Mapan mi isubli ti subra na ibarya na iti kwarta may tataba daw. Kwa, istorya mo amin. Ay, uray da kayo. Sobra ma. Yan ay barya ka da kayo ni Marikwanan. Ha? Adua ti subra na tataba daw. Ay aguli makaman. Sakti kasarsarita ni pari badung kat sikati sungbat sungbat. Paray. Kano sobra mo tinaibarya ni Marikwanan kinituyang ka. Kan ibagamutan kininanatuyang. Tay subli na mo ti subra na ibaryakan kwa na. Dakas ti agswitay. Un pare, takaasin ni Marikwanang. No kaya na nga isubli pare. Nagkunakan ka, amapan ko isubli jay sobra abarya. Kit ka babaeng. Ayawan babain ko. Agtalin na ka ma. Amok magkait na puskol ti rupan. Talaga mag. Da pare inting ni Kwaraw. Napandain sublay jay sobra akwarta na ibarya ka da kwada. Isuda. Bayam nga ramidin dati kayat da. Kababain nga raw. Awan nga rod babain kaw. Na, Di naman kumbinsiran. Tauray anyatar aramidam kan ibagbagam. Jalat kayat ni sublay. niya. Angkay, kita nyo ni kagawa daw. Nakatulala Malayo ang tingin. Problemado talaga. Pampanunutin na talaga di sobra na ibarya na kadata. Agasam nga ta sobra magamti na ibaryana ka ni Maritoyang. Ado tayo gaya manggay. Ay, isuarong ba nga isubli tayo di sobra. Kagawad! Saan nakansamot anang ngagangkay. Naunag ti pampanunutan na. Pigsam kami na. Jesus ka, asimit. Kagawad ko nang! Saan nakalata ng ngagaw? Pigsam pa Ay, imposible saan naklata mangag. Marikwanang! Ay, Paul, ay kamutan, Kapitan. Apay, bumugkaw ka nga ay. Makaunga ito na. Kwa, saan ka bugbugkawan? Kasano, di na kami mga pampansinan ka ni Kwaraw. Pampanunutok nga may dyan na ibaryak sobra. Malugi aksan. Iso nga raw nga may kami ka ni Kwaraw, tayo sublimi jay sobra ana ibaryam kada kamay. Ay, pudno dahi ta kagawad. Ay, kunakon kat sobra tin na ibaryak. Ay, agyaman na kada kayo, Kapitan. Kwarog.
Nasayaat kami ngamin at tataw. Nasimpot kami ngamin kagawad. Oh. Imalaki ni Uncle Kaw. Apo? No talaga mo't lang nga nasingpot kayo. Apay nga itayo lang nga isublay. Ay, ha? Ay, kuwan, nalipatan may. Ay, kuwan, isublitan ti sobra. Oh, anya terik na. Kalpasan ana isubleyo ti sobra ana ibarya ni Marikuana. Aw, Uncle. Anya ka no tirik nata. Damagin pala kandak. Naglaka, ti saludsaw. Apay, di mo amo sumbatan. Aha. Nagbabawi ka ng isublay. Tawan kwarta ko. Ay, orasak. Makasangit at tawan pulos kwarta kon. Ay, unay kayon nga agulitan. Ha? Gapo ta insubliyo jay saan nyo ako kwa. Siyempre, naragsak kayaw. Ay, wanan niya. Ewan nga agpaisaw. Naragsak tangkal. Ay katuwin nalinis ti konsensyayo. Sikat tubot ko rin ta, tila isungsung batmaw. Ah, Nalinis ti konsensya ta. Iso naragsak ta. Agyamyaman akmaray, tain may insubli da kapitan ken kwaraw jay sobra ana ibariyak kadakwada. Ay, binagaak ngamin idamare. Iso nga insubli dati barya. Agyaman akmaray, adan igatang ko iti ilakok manan. Ay, ni ngay marituyan. Insubli na tinasurok ana ibaryakan kwa na. Ay, dinto pa'y agpakpakita. Ay, apay ngay. Mabain siguro Patsyamot amabain. Kanoawan babain na dayjay. Ay, bay amare. Tain to lumabasak ija balayda. Ibagak nga isubli na jay kwarta. Ay, marituyang. Lumabasak pay. Ay, kat lumabas ka lata, Maray. Ay, kwa. Naggapuak ijay teresena ni Marikuanang. Jak mo damdamagan. Ay, ibagbagak lang mo't Tanay, bangkrapon damot ti teresena day jay ako marita. Jak damdamagan. Ay, nabangkrapan. Tada dagiti awan konsensya na a customer asaan da nga amo ti agisubli iti sobra ana ibarya kadakwada. Ay, adaya dagiti kasta customer na. Ay, ado maray. Kasangsangok pa jay may sa ita. Aya. Ay, kasarsaritak pa'y Ay na, makonsensya kayo kumamot Isubliyo jay sobra ana ibarya ka na kayo. Ay, agbain kayo mat Wunang! Wunang! Inak isubrahin! Ay, nasilyan ka, maray. Amok magkag! Asak tipas pasagidam! Nagkita kayo ka ni Maribanang, Maray? Kapanpanaw na laeng ka. Wen, nagkita kami. Umay kumanlangan isublay jay sobra na iparyam kanyak, Maray. Ay, agyaman ak. Adan igatang ko iti ilakok, Maray. Imbag man, ta nakonsensya ka. Enton maminsan, bilangam jay iparyam. Tasyak, talagang awan babain ka. No di na laki nun sinsya ni Maribanang. Apay, umay ko isubli aya. Imbag man nga rod, ta nasabat mo ni Maribanang. Naging lalabas laang mata, ijay balay. Api akas la Biyernes Santo day tarupan. Awan na pulusan ti kwartak. Nay, kano dapay mo tinakita ka binalko mo iti panyo Awanan tanapan ko nga rod intal ni Marikuanang. Nay, kunak man no awan babain mo. Ha! Talaga mo, ngawan babaeng kaw, ngam na konsensya nga road. Malabay amon, tay kantulangan iti kwartam. Nasayat mo kiday, yung naramid mo. Di nalagaan tirik na mita. Pangalaam ko mamangay, ti kwarta nga iton mo kanyak. Ay, kitag trabaho ka. Kaya nasayat may, tanakonsensya ka, tuya. Tapno lumag-anay, tirik na. Kastaan na tuyang, tapno na dalos lata, ti konsensyam. Ala sigay,
Ditang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok Ken iti direksyon. Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Ren. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.